Tufanyie hivi, tutakufa sie bamoya. Sie bamoya tuliingiza ukoo wote mzima mu LCC. Ukoo, sio familia moja. Unajua maana ukoo? Ukoo yote mzima. Niliingiza tate, niliingiza babu, niliingiza mama, niliingiza baba, niliingiza muyomba, niliingiza shangazi, niliingiza badogo, niliingiza bakaka. Badogo yangu bote niliingiza, bakaka yangu bote, babinamu yangu bote niliingiza mule. Bayama, franga zinakatala kutoka. Unatuletea kuko bonasi ya kutia, ukitia 5,000 unachezea mu 10,000. Ukitia 10,000 unachezea mu 5,000. Bayama, si bote tukajituka mule boom. Mwe bonasi. Sasa hivi franga zinakatala kutoka. Ile yote uko, ile yote mabicho yenye mimi nakutaia pale. Mabicho yote yenye mimi nakutaia pale François, yote iko mkichwa yangu. Mwaka kakichwa kadogo tu aka. Unakaona, aka kakichwa kadogo. Bote hiyo mabichwa yabo yote iko mkichwa yangu. Unataka mimi nikufe baba yangu? Unataka mimi nikufe masheri? Unataka mimi nikufe? Juu naelewesha familia yangu yote. Naelewesha huo ukoo wenyewe mimi nilikutajia wote, naelewesha. Inakatala. Nawaambia